thảo dừa bao hai tiền giờ tụi nó cao đi chưa thảo dừa lên là đưa thảo nó cho gia đình đã chưa xả có dừa từ tao nữa xứ dừa đi trả thì đi rồi giờ làm món giờ bao vị thì nó cho bé cho một xí xíu nữa họ bỏ bữa này à đểเราbé là bao kì ý giờ chỉ tao chỉ bố còn là sát thảm mongแต่ชีอยู่สามารถสิเตาอยู่จีอยู่ที่ขี้ไรก็ยังเล่นตาเจ้าคุณเจ้าตาให้ตีอ่ะเนี่ยเขาก็ตัวสิตาก็ตัวขี้ละก็อยู่ป้าหัวเกตาให้ตีอ่ะอยู่อริจาก็ที่เรียนอยู่จีมั่วหลังก็อยู่จงเที่ยอยู่อริจาก็เที่ยรีอยู่ชีเตาถ่ายละเที่ยละเที่ยรีอยู่ชีเตาถ่ายก็เนี่ยอยู่ป้าหัวเกละยังเล่นตาก็จีอ่ะมั่วเจ้าเราไอ้ตัวเขาไอ้เจ้าก็ไอ้โอตัวย่างเจ้าหมูถางก็ตัวมันเก้าไอ้บ้าหมักแค่ก็ตัวมันเก้าbị xử lý nó này à bởi từ lúc có gì từ gì này nè có bỏ thì có gì trả làแต่ชีมาก็bỏ cho có được khi hay tiệt cho lúc có chúng có nóแต่ชีsống một tháng cho bỏ thì cũng bỏ cũng nhà sư thìชีcũng chỉ là được một tháng chỉ dù đâu chỉ tao dù khi họ nói tôi là lúc để chỉ dù khi này à dù bỏ những nhà đểชีchỉ cả tháng họ nói là chỉ tao dù khi thì dù cho bên tôi gia hàng tiệt nó có cho có từ lúc có neo lên mũi xì này à ấy có một bỏ từ lúc có chia đó nếu trong có chắc có từ lúc có thiết ra hay lúc hay chưa chắc có từ lúc có hay lúc mà luôn thì chắc có sẽ mà để hai từ lúc có là linh tiền nhỉ để chỉ có sắm bao bao có được kinh tiền cả liền để trong có để chỉ mà cho ấy office sư là để cho cho nên để chỉ bao cũng nhà có nhà cụ để chỉ tao thay để nhà bố cho đang gan chào nè nhà liền để cụ bỏ tiền có cũng như linh tiền nhỉ là sư dù nên nó chỉ dù khác cho nó thấy khi dù tụi nó cao tuổi này thì dù khác cho lo cho dù tụi nó cao tuổi nhà đi thì chỉ khi tụi nó cao ta dù khi tụi nó cao chơi nè dù cho tụi nó cao bỏ dù tụi khi này à vậy tụi mà chỉ nên họ chắc chắn sẽ được tụi nó chỉ nên họ bỏ thì vậy tụi chỉ đi mà nó tiền nhá cho nên nó sẽ mua nè chỉ nên dù tiền tiền nó còn nó là dù khi còn lại cho dù lấy cái dù chỉ cả choแต่ชีอยู่สามารถว่าเป็นตัวย่ำเจ้าเลยบอกเอเลยเนี่ยแล้วก็เจ้าจะอยู่เดี๋ยวไล่กันนะหรือวิธีเราก็จะเคยชินแล้วนะคนที่ตาเดียนได้เจ้าชีอยู่บ้านแต่จนเนี่ยพอเป้อยู่จือก่อนนึกม้วนเนื้อสุดโต่งอยู่ใช้ตาลียิ่งอยู่เต้าเที่ยแต่ชีมาตัวนี้อยู่เชื่อจงก็บอกได้เลยนี่อยู่เชื่อจงนี้เชื่อจงนะเจ้พระยามเจ้าอยู่ตัวคิงมูจอยาวติดตัวบอกเลยเลยเชยอยู่สินะเจ้านี่นอนสินะคนที่ตาเด็กตัวน้องก็อยู่ที่ชีจงจะไปแล้วเปล่าก็ชีฟูกับอยากก้อนเชยแต่ชีนอก็ตัวน้องก็ทะเลปอกก็เยอะตัวนี้ม้วนน้องแต่เยอะจนแต่เนื้อใช้ม้วนนะเดี๋ยวน้องกูจะช่วย